E rauranga tira mā huri noa tēnā koutou katoa. He wā o te aranga tēnei e pā ki kini nei I te whakatau a te manatū hauora I te rā nei he tokorua anō kua hinga I te mate korona. He korua te tokorua rā ko tētahi te whanganui a tara ko tētahi I o tautahi. Ko tā mātou karere ko aroha manei tai ake ki te hui whakamārama ki te hunga pāpāho I te whare pāremata I tēnei ahi. Kia whakawhiti arorangi atu rā tātou ki āia I te whanganui a tara aroha heahanga kōrero mō ngā matengo hou nei. He tika tau piripi, he wā pauri I te ika huirua nei kua hinga I te mate korona. Ko te mate tuatahi he kau mātua I ona tau waru te kau te pakeke I mate ina nahi rā I te hohipera o te whanganui ātara. He hononga tāna ki tētahi kāhui tūroro I māwiwi I te 26 o Maihe. E rua rā I muri atu I uru atu ia I te hohipera. Ko te tuarua he kau mātua I ona tau whitu te kau te pakeke I mate mai ina nahi rā I te hohipera o Burwood ki o tautahi. Ko ia te tahi o ngā kau mātua rua te kau I hunuku hia atu I te whare kau mātua o Rosewood ki Burwood. Due to the underlying vulnerabilities of this group, we cannot rule out further serious illness or deaths within it. We acknowledge the anxiety New Zealanders may be feeling about today's news, both in the wider community and also for family and whānau grieving over these sad deaths. Ka whai atu te matenga o ēnei kau mātua ki ngā hinganga o ngā kuia e rua. Ko te kuia e iwe te kau I te taite kua pahure, ko te kuia hoki e whitu te kau te pakeke I mate mai I te mutunga o te marama o Maihe. Tētai a te manatū hauora te whakamārama mai mehemea he Māori he Pasifika rānei ēnei taonga o te mate. He oi ko ngā tatauranga mō ngā tūroro Māori I whakatūria I te rānei, he toko whitu te pikinga ake I era o ina nahi ki te kotahi rau te kau. Toko rua hoki te pikinga ake o ngā tūroro Pasifika ki te 54 piripi. Aroha mane I te whanganui a tara ngā mihi nui ki a koe I e nā kōrero. Ana, koe eke rā, ko te huinga o te mate ki te tokorua I tēnei rā. Nau amatenga e rua, kua kake ake te nui o ngā mate ki te whāna, kua heke iho ko te nui, o tira o ngā tūroro hou I te rānei ki te rua tekau, e iwano e matapāete ana kua Pākia. Nā, ko te tapeke o te hunga kua Pākia e matapāete ana rānei kua Pākia, kua eke ki te kotahi mano e torurau te kau mārua. Te kau mārima ngā tāngata kei ro hohipere I tēnei wā, toko rima o rātou kei te wāhanga whā omo I te matawa Māui, I te whanganui atara I Middlemore, I te raki pai whenua, kei o te poti tētahi e noho tau mahana. He oi e whātekau mai wano kua whaka Māui ake, kia whārau e ruatekau mārua katoa rātou kua orāke I tēnei mate. O ngā tūroro hou I te rā nei toko whitu o rātou he Māori, he piki ngā ke ki te kotahi rau te kau te nui, e rua he uri no ngā motu ākiwa, he piki ngā ke ki te rima te kau mā whā. E toru o ngā matenga toko whā kei te whai hononga ki etahi kāhui tūroro, te kau mā toru katoa ngā kāhui tūroro I te motu. Ko te mea hou, ko te whare tea ki kau mātua I o tautahi, arā koe rā ko te George Manning. A kāti he tira o te ope kātua o Aotearoa e manawa kapakapa ana ki te hoki ki o rātou whānau I o rātou marae kāinga. Whai muri I tā rātou noho taratahi I tā rātou hokinga mai I Irāka I ngā wiki tata nei. E rua ngā tira no Aotearoa kua rima marama e mahitahi ana me te ope kātua o Ahitereiria I te puni hoia o Taji I raro I te kaupapa Building Partner Capacity. Ko tētahi tira ka I te tukua I te taunga a tau wā rererangi o Aotearoa I whenua pai kia hoki ki o rātou whānau. He wiki kotahi ki whenua pai ka I te toa ki te tira tuarua. No te taurua mano te kau mārima ka tukua atu he ope o Aotearoa ki Taji kia hono atu ki te ope tūhono turaki I ISIS. Ne ki atu I te whā te kau mawhitu mano ngā hoia tūtei o Irāka kua whakangungua I Taji.
Ka i te pokea ngā pirihimana i te mahi i te wā o te ranga nei, ngā muka aukati i te hunga haere poka noa nei te wā o te herenga. He hunga pokere noa ka i te mōrearea tonu te haere i runga i ngā huarahi. Hei kōrero i tēnei take kia whakawhiti arorangi atu rā ki tā tātou karere kia D'Angelo Martin, ka i runga i te huarahi Tāmaki Makaurau nei. D'Angelo, ka i te pēhea i wahora. Piripi tēnā koe o tira e te ao whānui tēnā koutou. Tuatahi ake rā, tokorua ngā tāngata ko tahi ai te pirihimana i whara nui tia ki roto i tētahi tukinga waka nui i Pākino nei ki Manurewa i ngā pō. Arā me te mōhio i timata i tā rātou ki te ngā tā rātou tiro haere mo tēnei waka ki runga i te tiriti o Gainsborough Manurewa i ngā pō. Me te mea nei, i āhua ngaro rātou i tētahi wā poto, hoi nāno timata ai rātou te hora, te aru, te whai haere tonu i tēnei o ngā waka nanakia nei. Pea, i karo rātou i ngā huatanga noho taratahi ki te kāinga te take. Nā reira, i manawa kuaka i autaia tonu ai te taha pirihimana ki te mau i a rātou, ko i a rā te whakatau mutunga, ko i a rā anō hoki ngā whakaaro, te kai tiro pirihimana, a Danny Mead, anei, ana kōrero. We've had an incident in which a vehicle has failed to stop when signalled to by a police unit. We lost sight of that vehicle because of the speed at which it was travelling, and it's failed to take a corner at the junction of John Walker and Weymouth Roads and crashed into another police vehicle that wasn't part of the pursuit. We have 3 persons' injuries, 1 police officer and 2 people in the vehicle that failed to stop. Those injuries are serious but not life-threatening. If these people were complying with the conditions of the coronavirus lockdown, this would not have happened. D'Angelo, kei noho tātou ka pō he, ka kore tino nui te mahi kino i runga i ngā huarahi, nā runga i ngā herenga o te wā, ne? Ai, tika katoatia e rā o ngā kōrero tāhau e piripi me te mōhio nei ka huri te whakaaro, te titiro i nā nei ki te waiaraki. Tētahi tangata nanakia nei i rahua i te mau i ngā pirihimana o runga i te aramatua, tuarua o taua takiwa. I rangi i whakarāpoto taua huatanga tere mau atu i ngā pirihimana i iaia. Rā whakarāpoto taua huatanga ki runga i te tiriti o tāne atua ki whakatāne. Te kauma ono nahe tōna pakeke, he taiohi, he rangatahi tonu ana e piripi. Kāti hei au pō ka haere tunu ngā mahi whakatūaka ngā pirihimana neha? I te rā mere o tira i ngā pō, i ngā nahi rā, i whakatū ai tōna tahirau, 50 ngā tūnga waka pirihimana, kuta noa atu ki ngā pito o te motu, hei aha, hei ato hōmiro i ngā tāngata e paturori ana o roto i tēnei wiki oki e whakanui ana i te ahurei aranga. E hoa, te nuinga o te tangata nei o tūmata nui e whakamana kātika i ngā tohu, i ngā whakaritenga, kua whakaritea e te kāwanatanga, kia noho taratahi, kia noho miru nei te tangata, hoi nāno ko te toenga, e whakamomoka ana rātou pia kia haere, kia tipi haere pia ki tā rātou whare hararei, ki tā rātou wāhi hararei, noho ai ki reira mo te roanga o tēnei o ngā wiki. E rangi, hoki mai ki a Tāmaki Makaurau i ngā nahi rā tōna 2,000 ngā tāngata i mau ki roto i ngā tūnga waka pirihimana, me te mea hoki 40 o rātou i whai whakatūpatotanga mai te pirihimana. Ana ki te titiro tātou ki ngā tatauranga mo te hunga mate i runga i ngā hurahi i tēnei wā o te aranga i te rātou. He tino hekenga rāne ki te ana i tēnei wā? Well, i te rātou, toko whā ngā tāngata i mate, i pā ki tēnei huatanga o te mate. E rangi, kāre mātou kua tino mōhio, hiaha ngā tatauranga o roto i tēnei tau tā te mea, ka oti ai tēnei huatanga whakanui i te aranga, hei te tūrei e heke mai nei. No reira e hoa, pea, ko te tumanako ka noho taratahi ai te tangata, ka noho haumaru ai te tangata o roto i tēnei wā, ko tēnei wā pea te wā kia whakamōhio atu kia koutou e hoama. Mā te noho taratahi, ka ora, te tangata, ka hoki atu kia koe, e piripi. Kāti D'Angelo Martin i Tāmaki Makaurau, tēnā koe e nā whakamārama.